laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe e ka radio laawol kisal ɗo ɗe e haray no andirɗen noon e jumare be haray en fottay e oɗo leer ɗo haray invité seekuɓe men tedduɓe ka radio ɗo haray ɓe yewtana en ko yowiti e diina men kam e haray en turiki Allah subhanahu wa taala yalla ukku karamokoɓe men ɓe dendagal e baraji ko woni kon accitude golleji maɓɓe ɗin ɓe ara ɗo e faamingol en e diina kam e haray hande ko seekuɓe men kadi tedduɓe woni ko invituɗen ɗo haray ko ɓe en fof annduɗen e jara ko présenté en ɓeɗo inchallahu e haray ko oustaz Mahfouzou Ba haray fof eɗen anndi ɓe na hande ɓe fuɗɗi natude ga e wallitago ko ɓe walliti kon kadi ka réseaux sociaux ji kamen Konakiri en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo ko mandaka e maɓɓe ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata amina ya rabbi haray min inni on fof moɗon ko saɗi ko tooli e haray hande hiɓe suɓani en ɗo fi yingo haray min jonnitaɓe micro inchallahu haray oustaz min watta micro en e juuɗe moɗon bisimillah. bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد haray ko adi kon e yetta Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en o woodini en o yamiri en o haɗi en mi yettamo kanko subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko jokkodirɗi e hoore meɗen dimbi e kikiɗe jemma ñalorma ndo yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e hoore nemaji makko ɗin fou tentina oɗo nema islam nema mo tawi o yoni nema mo tawi si Allah okkimo neɗɗo haray o okkimo fou si Allah ɗawi ɗum ɗo neɗɗo haray o ɗawimo fou so seeɗanomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala gootan ka ko makko ngun ko o gooto kanko subhanahu wa ta'ala ka zaati makko ko o gooto ka inɗe makko e ka sifaji makko ko o gooto e tagugol nde ɗo tagore jeyande toppito fiyakuji mayre tagore nden kadi hana rewde goto sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala seedo oɗo mo o suuɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah o ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko mo o suuɓi o nuli yo yettin e meɗen enen ɗeɗo mofte sakkitiɗe ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala tagi en fi mum ko fi honɗum o addani en hoɗo ndiɗo leydi ko honɗum hanude wadde ɗo ko honɗum woni en hana wadde ɗo ɓaawo nde iwɗen ɗo ko honto wonɗen e yahude Allah subhanahu wa ta'ala suɓiki mo nulimo fi yo ɓanginan en ɗum ɗo haray ɓaawo ɗum iɗen jarna e musidɓe meɗen e oɗo radio meɗen laawol kisal wonande golloɓe toon ɓen e wonɓe e jentade ɓen fof e oɗo saa'i e o kiikiɗe meɗen ɗo no toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o malnu en fou o okka en aljanna e haray wono bandiraɓe men ɓen holliri ni inchallah subhanahu wa ta'ala e o kiikiɗe meɗen ɗo e yewtay fi nawnare wotere nde no wi'e arriya nawnare nde tawata si neɗɗo on hisali e ndeɗo ka diina makko kan hisata Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en ɗum nokkili buy nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fensitani en ɓe ɓangini fiwata julɗo on yango mere ma fiwata julɗo on yangano mere haray karamo koɓen no humpiti e wondema ko wiyete riya ko hunde hulɓininde ɓe wi inna riyaa da'un muhlikun yuhbitu al-a'mal wa yufsidu al-qalba wa yub'idu al-abda an ar-rabb jalla wa ala
والمرائي يراقب الناس ولا يراقب الله ويخشى الناس ولا يخشى الله يتزين للناس وينسى رب الناس الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويتي ييغوكم كرام كوبن همبتي ان وندما دون كو ناونار halkayde yo Allah dandu ɗum julɗo kala julɗo yiingo ko nawnaare halkayde ko da muhlik yiingo no waawi bonnude golle neɗɗo fiw itta ɗe wonde moƴƴe watta ɗe bonɗe yiingo no bonna ɓernde neɗɗo yiingo no woɗɗina neɗɗo hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde neɗɗo o rewi Allah subhanahu wa ta'ala ngal dewal ɗo ko ɓattine ngal mo e allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo on ko rewirta Allah ko fii yo ɓatto Allah kono si o naadi yiingo e nder dewal makko ngal ngoɗo yiingo waɗa mo woɗɗitiɗo Allah subhanahu wa ta'ala isan ko ɗum waɗi haray koko wiyete yiingo ɗo ko hunde hulɓininde hunde nde julɗon haani anndude fii muɗum o rentina kadi hara o yanngaki ni tun ɓe wi haray ngoɗo yiingo bonnay ɓernde neɗɗo on woɗɗinamo Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo yiinotoɗo on almumra'i neɗɗo yiinotoɗo on ɓe wi yuraqibu nnasa wala yuraqibu llah ndehimo golla golle moƴƴe ɗo yamira gollugol ɗen haray ko woni ƴeewude ko est ce que yimɓe ɓen no ndaarudemo ko woni e ndaarude est ce que yimɓe ɓen no wattanile kone wadde kon ko woni e ɗaɓɓude est ce que yimɓe ɓe weltora e golle makko ɗen wona si Allah no reenimo wona si Allah weltora e golle makko ɗen wona si Allah yoɓa mo joddi kanko ko woni wadde muraqaba ko yimɓe ɓen o woni e ndaarude ko yimɓe ɓen woni wattandila e muɗum oɗo yinotoɗo ɓe wi yakhsha nnasa wala yakhsha Allah ko yimɓe ɓen o hulata Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni himo anndi so golli ɗum ɗo yimɓe ɓen felaymo ɓe aybinaymo ɓe tertotomo o hula yimɓe ɓen o acca hara waɗaali o hulata Allah subhanahu wa ta'ala wata Allah hutomo o hulata Allah subhanahu wa ta'ala wata Allah nangumo ma nangiramo ko o hulata ko yimɓe ɓen neɗɗo yiinotoɗo ɓe wi yatazayyanu linnas ko yimɓe ɓen o cuɗanto ko yimɓe ɓen o labinanta hito makko ngon ko yimɓe ɓen o labinanta ɓornateri makko ndin ko yimɓe ɓen o labinanta jikkuji makko ɗin wa yansa rabbannas o yejjita jeyɗo on yimɓe ɓen on mo tawi ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi sudur imo andi ko yitere janfoto imo andi ko ɓernde suuɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hakken ko andi bani adama on o andi no neɗɗo wayi noon hay ko ñemƴorta yitere maɗa sengo yitere janfora ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi mo andi ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur mo andi kadi ko ɓernde maɗen suuɗi kon idan haray ko ɗum waɗi neɗɗo on no haani anndude ko wiyete yiingo ɗo o rento e muɗum kadi o rentina e muɗum haray ko wiyete yiingo kon ɓe wi ko khatar imana ko masibo arriya'u akhtaru ala almuslimina min addajjal ko wiyete yiingo kon no woni masibo no woni danger e hoore julɓe ɓen ɓuri masihu dajjal e andi masihu dajjal laaɗo sallllahu alayhi wa sallam maka ni en fi makko o rentini en fi makko o humpiti en ko yaltoyowo ko sakkitode zamanu si woni ha o yalti o fitna julɓe ɓen joni noon oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yamiri en rentagol e makko fiwata diina meɗen kam bunu kono ɓe humpiti en kadi wondema ko wiyete yiingo no woni masibo e hoore julɗo on no woni masibo e julɓe ɓen ɓuri o wiyeteɗo masihu dajjal si yaltiti hakkundeji maɓɓe روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل ابن ماجه يمثل كسنن ابن ماجه شيخ الباني في حديث حسن
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ووي وندن صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله وي وندن لا يلتي تنو إمك كم بصحابة تيه بجودي كم بصحابة بنواني بطو بجودي بيوتا في دينا كم بندن يندس بجودي نوكي وفي دينا كم بيوتا إما في كفتنا ولا لا حالا نبه ما كفيون دي ما كأرويتا ما في نياو يدينا كان كدوم بيوتا حكم بجمع ووي كان صحابة جون ونحن نتذاكر المسيح الدجال تذاكر كفيل درغول مبي ولا كنا نكون جمع الله صلى الله عليه وسلم امبركم ما نتيكم معكم مبيون بون هي بصفه ديرا في مسيح الدجال كبجوجي نون كان صحابة بين رضي الله عنه وارضاهم انتم نلا صلى الله عليه وسلم يلتي مبه فوندو ان سايدون نلا دو watti e yewtere mabbe den be maaki on accatami yeto on ko buri hulbinaade e dow modon masihu dajjal ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih dajjal on accatami yeto on ko tawi mimmi do hulani on ka ando bone mudum buri masihu dajjal si yaltiti modon hande sahabajo wi men wi ala wala men nelaado mana men wi o yete men ko men fala andude nelaado mak sallallahu alayhi wa sallama ko o sirku suudido e firi ko hon dum sirku suudido e maki sirkul khafiyu sirku suudido hondu woni on sirku suudido be maki wonde ma onde gorko immoto juulugol o daro juulugol makko ngol ara wana fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faande golle makko de wana kulol Allah imminimo o daro o juula o cuɗa julde makko nden o labina nde sabu konko o yi'i neɗɗo goo no jooɗi sera ɗa no wattani yilde e julde makko nden no ndaarude no darori no ndaarude no tororta no ndaarude no neɓantorde hara kanko oɗo ko ɗum o wattani yila e muɗum ɗum ɗo o wattani yila e muɗum idan ɓe maaki wondema ɗum ɗo no ɓuri hulɓinaade e di oɗo sirku subhanallah wattani yila moƴƴe maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓurmi hulde e hoore moɗon ko o sirku suuƴiiɗo ɗo ɓe firi ko honɗum woni sirku suuƴiɗo on ɓe maaki ko nde gorko immoto juulugol o labina julde makko nden sabu himo anndi ceerno kaari no tooliɗaa no ndaarudemo ma monsieur kaari no jooɗiɗaa no ndaarudemo ma oustage kaari no jooɗiɗaa no ndaarudemo ma alhajji kaari no jooɗiɗaa no ndaarudemo himo tañƴini so o cuɗii julde makko nde yeeso on ɗon on wattanayi yila e makko watta mo wallitaade haajohe makko goo sabu ɗum o woni waɗirde ɗum ɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo ɓurmi hulde e dow mooɗon e di ko masihu dajjal yaltitata e dow mooɗon kon jan haray ɓeyde watte nde la moƴƴa e ɗum ɗo ha neɗɗo julɗo on himo haani reenaade ko waɗi ɗum ɗo ko hunde sanɗude ni hunde nde ɓayda tawi na jannguɗo diina wona jentiɗo ko diina janngete o wattanta yila e siga koye piihoy ɗo cuɗugol julde muɗum ma ɗum e goɗɗum ngo e golleji ɗimmum ɗum ɓe wi en arriya'u ashaddu fatkan bil qalbi min az-zi'bi al-ja'i bil ghanam ko wiyete sirku kon ko wiyete yingo kon afwan ko wiyete yingo kon no ɓuri tiiɗude bonnugol ɓernde neɗɗo e diinde bonuru weelaandu si accitaama e hakkunde dammi bi maana ɓe maaki kamɓe nana sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo imamu tirmisiyu filli o sellini hadis on kadi wi rawa tirmisiyu wa sahahahu an ka'b ibn malik radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه بما كان من الله صلى الله عليه وسلم ونالي بنو جديد ولا جديد أكتاد إدي أندر دمي نوري بنو دين دمي دون إدي ررقل نتانك إدو جودي إتدنغل وننددين مكوكا on hadis on faandi bi maana si tawi neɗɗo
rebɗi e jawdi o yiɗi okkorede haa feƴƴiti o yiɗi mantede o yiɗi yo yimɓe ɓen anndumo yo anndanmo yo waɗanmo yo wallitomo ɗum si naati e nder diina makko kan tawi nde himo golla ko ɗum woni faandunde nden ko ɗum woni vision makko on ko ɗum o ayni ko ɗum woni wattandira e muɗum ɓe maaki ɗum no bonna diina neɗɗo ɓuri si bonuuji ɗiɗi weelaaɗi accitaama e nder wuro dammi bonuuji ɗiɗi weelaaɗi accitaama e nder wuro dammi ko ɗin no bonnata kon ɓe maaki ndikka ɗum ɗon e diisi faale aduna feƴƴitude faale okkoreede e walleede e naati e nder ɓernde neɗɗo julɗo ko waɗi hannde kadi haray kala ko gollata kon e diina hum makko si o waajoto si o jannay si o janngay si o juulay si o hooray kala ko watta kon haray himo eto yo yimɓe ɓe yi'u yo ɓe anndu fii yo ɓe hoolomo fii yo ɓe yiɗumo fii yo ɓe wallitomo idan tawi diina kan naafi ɗum ardi idan haray ɗum ɗon holli en wondema gooɗo yiingo ko hunde wongo wonde masibo toɓɓere tammere nden eko hollata en bone ngoɗo yiingo ɓe wi arriya'u yuhbitu l amala yiingo ngon bonnay golle wa fi sahihi muslimin yaqulu llahu taala ana agna suraka'i an shirki man amila amalan ashraka ma'i fihi gayri taraktuhu wa sirkahu ari ko sahihu muslim Allah subhanahu wa ta'ala wi ani ɗum ɗo ko hadithul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala o wi wondema ana agna suraka'i an shirk kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo alɗi kafidede imo alɗi e kafuɓe e kafidede mana kanko subhanahu wa ta'ala o yiɗa o jaɓata o weltorta nde kafidatamo e goɗɗo goo situm ɓe wi arniya'u yuhbitu al-amal yiingo ngon bonnay golle neɗɗo ari ko sahihu muslim Allah subhanahu wa ta'ala e hadithul qudusi o wi kanko Allah ko o alɗuɗo e kafidede kala golluɗo golle kafide e makko goɗɗo goo mo wonamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko Allah o accide neɗɗo on e konko o kafide Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗum ɗo no holli e wondema yiingo ngol no hulɓini bi mana so a golli golle e Allah subhanahu wa ta'ala yamirma ya gollu fiya heɓu baraji tawi a ƴetti faandunde ma nden a kafidi e goɗɗo goo ton mo wona Allah subhanahu wa ta'ala Allah ƴettata golle ɗen kanko sortote muɗum ko wona noon kadi warawa tirmisiyu wa hassanahu an abi saidin bun abi fudalata qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك إمام الترمذي حمفلي ومي وندما أو إتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد إتي أبي فضالة o wi wonde nenaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ɗi woni allah subhanahu wa ta'ala mooɓidiroyi aranɓe e sakkitiɓe ñande darngal yani tagore nden fuu tumbodiri ko nguuta ñande nde tawi nden sikke ala ko arande tagore nden fof tawe o wi noddowo nodday wi'a kala tawnoɗo sirki e golle ɗe o golli fi Allah bi mana o kafidi e Allah e ɗerɗen golle o golli fi yo goɗɗo nanu ma o golli fi yo goɗɗo yi'u yo anndu haray ɗen golle ɗon yo yahu o ɗaɓɓan joddi majje e junngo goɗɗo goo mo wona Allah subhanahu wa ta'ala haray kanko Allah ko o yondiniiɗo e kafideede o jaɓata ɗum ɗo fof ko dalilaji holluɗi e wondema ko ko wiyete yiingo ko hunde bonnayde golle bani adama on ko waɗi si a golli golle a juuli julde ma a hoori korka ma a yetti sadaka ma a jangi alqur'an ma a yamiri ko moƴƴi a haɗi ko boni ma a waɗi goɗɗum e moƴƴireji ɗin ka nder diina a ari yawmal qiyama Allah wiya yahu ndaara joddi ma ndin e junngo goɗɗo goo mo wona Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko firi ko wonde a perdi ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala si yoɓaali goɗɗo yawmal qiyama ala yoɓowomo ko kanko tun woni maliki yawmiddin ko kanko woni jeyɗo nden ñande kanko woni lanɗo nden ñande ala hay gooto yoɓowo jiyaɓe ɓen sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala jooni noon si tawi woni si a golli gollal ngal Allah yamirma ya gollu a kafi toon goɗɗo mo wona Allah
tawi joddima ndin nden ñande ko sigani ko yahu ɗaɓɓa ɗum e junngo goɗɗo goo mo gollirnoɗa on fiyo nanu ma mo gollirnoɗa on fiyo yiwu tawi ko ɗum ɗo marɗa toon haɗa ɗum ɗo no holli ko perdi yo Allah dan ɗum julɗo iden ko wono noon kañum kadi ɓe wi arriya'u qad yuqallibu ta'a ila ma'siya arriya'u qad yuqallibu ta'a ila ma'siya e ko wiyete yiingo kon no waylita ɗoftare watta ɗoftare nden geddi neɗɗo no waɗa ɗoftare mi mana o juulama o hoorama o zakka nden ɗoftare ɗon nde wonta geddi ka Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko yiingo naati kon e muɗum ari ka sahih muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu man tusa'aru bihim an-nara thalathatun qari'u al-qur'an wa mujahidun wa mutasaddiqun al-hadith wa fihi annahum fa'alu dhalika riya'an فكانوا أول من سئلت بهم النار سبحان الله عليك صحيح مسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفلي وندمن الأرمات صلى الله عليه وسلم وأتته إترودي تنجي يوم القيامة أول من تسعر بهم النار ثلاثة وأتته إترودي تنجي كتت بمعنى تنياوى مغسي ko attete loweede ka yiite fiye nge huɓɓu nge sunna ko yimɓe tata bismillah rahmani rahim haray tuudirin toɓe jama o yaafoye o anndi réseau ji ɗin nde wonde haray kupay arten e yewtere meɗen nde ɓe wi arriya'u qad yuqallibu ta'a ila ma'siya ko wiyete yiingo kon no waylita golle wonɗe ɗen ɗoftaade e wonta geddi dalil mum on ko honɗum ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ القرآن ومجاهد ومتصدق الحديث وفيه أنهم فعلوا ذلك رياء فكانوا أول من سئلت بهم النار هري بوي ييغون سناتي اندر دفتاره ɗoftare nde wonte geddi dalil mum on ko oɗo hadis wonno ko sahih muslim abi hurairata radiallahu anhu o filli o wi wonde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ko attete huɓɓiroyede yiite ngen ko tato ɓe maki mberɗeɗo tato ko jannguɗo alqur'an e haɓuɗo fiiji allah subhanahu wa ta'ala ha wara e muɗum e ittuɗo sadaka e jawdi muɗum ɓe holli wondema ɓeeɗo wona ko boni ɓe waɗi kono ɓe warru no boniri o anndi waɗugol ko boni e warrugol no boniri wona gootum goɗɗo no waɗa ko boni goɗɗo no waɗa ko moƴƴi o warra ko moƴƴi kon no boniri jooni noon so warri ko moƴƴi kon no boniri haray iwti wonde ko moƴƴi ɓeeɗo neɗɗo jannguɗo alqur'an iɗen anndi pellet alaa golle moƴƴuɗe ka nder diina meeɗen ɗo hewti janngol alqur'an fii honɗum alqur'ana ko kalamullah allah subhanahu wa ta'ala ko konngol makko woni alqur'an idan alqur'ana on no ɓuriri konnguɗi ɗin no taguɗo on ɓuri tagore nden noon haray oɗo alqur'ana ɓema holli ko afdalu zicre ala ko jantorte allah subhanahu wa ta'ala ko tawata no moƴƴi no mawni ha hewti e janngol alqur'an joni noon oɗo neɗɗo jannguɗo alqur'an o maayi tawi o ñaawete o huɓɓitire nge yiɗo yiite ko honɗum woni sabu on tigi tigi ko ɗum faaɗen anndude si wonaa ɗum no annda pellet mo janngi alqur'ana ko aljanna o yahta oɗo ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema o jannguɗo alqur'ana ɗo allah addoyoymo yawma alqiyamati anndintinamo o nema mo allah neminnoomo mi okkeno haqqil mi waawinma janngol alqur'an jeyangel wiya naam ko no woniri joomi subhanahu wa ta'ala wiya ko honɗum waɗunoɗa gollirnoɗa ɗum neɗɗo o wiya allah mi janngono o alqur'ana fii maɗa mi janngiri fii a welto mi janngiri fii ko a yamiri allah subhanahu wa ta'ala no anndi neɗɗo on no anndi ko o golli kon no anndi ko miiji kon fof no def mo golla subhanahu wa ta'ala wiya a fenay ko janngirnoɗa ko fiiyo wiye hitoma ngol no laba ko janngirnoɗa ko fiiyo wiye hiɗa waawi janngude ko janngirnoɗa ko fiyo yimɓe ɓe nanu hitoma ngon ɓe mantema ɓe coobe ma ko ɗum waɗirnoɗa
awa idan ko ɗum ɗo marɗa nder ton o yamira malaikaɓe yo nanngumo daasira mo yeeso makko ngon bongo makko nder yiite ɗum ɗo ko hunde hulɓininde ni wattene yila moƴƴa taskoɗen kadi moƴƴa hara en nanal ton konnguli ɗin feƴƴuɗen ko honno waɗɗata haa tawa neɗɗo jannga e alqur'ana e hito labango jannga alqur'ana jannde sellunde tawa konko o janngi ɗon wona no yoymo sabu yawmal qiyama haa o bogee ka nder yiite ko honɗum watta haa ɗum ɗo wona ko si tawi yiingo naati e nder janngin on si tawi on ti janngi fiiyo yi'e fiiyo nane fiiyo o coobire ɗum ɗo ko ɗum waɗata haa yawmal qiyama Allah wiya ko janngirnoɗa ko fiiyo wi'e ako a jannguɗo idan ɗum wi'ama amara toon si wonaa ɗum ɗo haray hannde kadi amara joddi fof si wonaa ko mantanoɗa kon ko aduna o yamira malaikaɓe yo daasu oɗo neɗɗo naɓira mo tiinde makko nden daasira mo yeeso makko ngon naɓama ko nder yiite en tawa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danduɗum julɗo kala mo o woni kala ka o woni yo dande julɗo janngude alqur'an tawa ko ɗum wonoyta sabu o naatude yiite ɗimmo on ko hombo ɓe wi wa mujahid neɗɗo ƴettunoɗo aala muɗum on o yalti o yehi o haɓoy ayɓe diina makko kan o haɓi de ayɓe diina makko kan eɗen anndi ka nder islam ko ɓuri mawnude joddi ko ɓuri moƴƴude e golleji islam on ko hiwgol diina kan wonande oɗo gañokaɗo diina yi o watta diina kan goɗɗo goo kadi waɗata idan haɓugol oɗo no jeeya e ko ɓuri mawnude joddi ka islam jooni noon oɗo julɗo yahuɗo haɓi oɗo gañokaɗo diina haɓi mo fii yo accu diina kan haɓaali mo fii o natal ga diina dey ko haɓirimo ko fii yo accu diina kan feƴƴa fii taw sakko diina kan o sakko yimɓe diina kan o haɓa mo haa o foole o ware e toon ɓen anndi mo waraama e fii ɗum ɗon fii hiwgol diina kan fii yo diina kan tabitu tawi ko fii ɗum o wara sikki alaa o naate aljanna jooni noon oɗo madama hari anniye ɗen moƴƴaali yiingo naati e golle ɗen Allah subhanahu wa ta'ala adda mo darna mo inna mo heewi an mi okkene doole mi suusinma reedu mi okkuma ko te cuucal reedu kon waawuɗaa ƴettude alama on yaha dartoɗaa ayɓe diina an kan hiwaaɓe hawraa e maɓɓe piiron haa fof ɓe foole ɓe warema jooni noon ɓe poolima ɓe wariima si tawno hara ko fii Allah waɗirnoɗaa ɗum ɗo harana malino kono an ko fii honɗum waɗirnoɗaa ɗum ɗo o inna Allah komi waɗirnoo ɗum ko fii ma ko fii haa welto ko fii yo diina ma kan tabitu ko hawre leydi Allah subhanahu wa ta'ala inna fenay ko waɗirnoɗaa ɗum ko fii inneɗa suusi reedu fii yo wiyeɗa waawi hawre kol waɗiranno waɗirnoɗaa hunde nde idan oɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala riiwa golle makko ɗen yamira malaika ɓe yo nanngumo daasira mo yeeso makko ngon naɓamnade ka yiite oɗo kadi ndaare moƴƴa taskoɗe moƴƴa ko honɗum waɗi haa o heɓi ɗeɗo golle ko honɗum naadi mon o probléme ɗo oɗo kadi ko naadi mo e ɗum ko tawde ko yiingo o golliri yiingo o naadi nder ton ko wonno a hoccaade bugo aala makko on holla doole holla cuucal ko fii yo yimɓe ɓe manto hee kaari ko gorko hee kaari no suusireedu kaari ko ittowo mone ko ɗum ɗo wonno ko faandi e golle makko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum ɗo mari nder ton o mara hay huunde ɓaawo ɗum ɗo o yamira malaikaɓe ƴettonoma ka yiide subhanallah tammo on ko neɗɗo marɗo feere marɗo jawdi imo dépensude fii diina Allah kan oɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala addoyemo darnamo landoomo an mi okkeno jawdi mi okkuma nooneji jawdi ndi fuu hiɗa mari nooneji jawdi hiɗa mari dala hiɗa mari ero hiɗa mari faran hiɗa mari ɗum ɗo e ɗum ɗo façon jawdi ɗum fof no junngo ma hari ko honɗum gollirnoɗaa ɗum o wiya Allah komi gollirnoo ɗum ko fiima mi ƴettuno ɗum mi dépense fii diina maɗa kan Allah wiya a fenayi ko waɗirnoɗaa ɗum ko fii yo wiye kaari ko dokko ɗum ɗo wi'ama idan amara toon hay huunde si wonaa ɗum o yamira malaikaɓe yo ƴettuoɗo kadi daasa mo naɓa bogoo ka yiide dro Allah subhanahu wa ta'ala danden ɗiɗo firɗi ndaare ɓeeɗo tato golleji ɓurɗi moƴƴude e golleji moƴƴi ɗin ko ɗum woni ko ɓe golli ka aduna kono ma dama yiingo naati e golleji maɓɓe ɗin ɗi iwti wonde golleji moƴƴi ɗi iwti wonde golleji ɓurɗi moƴƴude ɗi wontani ɓe hannde kadi naaday ɗiɓe yiide ɗo haray komi faala yen faamu wonaa ko o janngi alqur'ana kono naɓimo ka yiide wonaa ko o haɓi ayɓe diina kan kono naɓimo ka yiide wonaa ko o okkitiri jawdi makko ndin kon fi Allah e nder islam naɓimo ka yiide koko tawi kon wonaa fii Allah yo welto o waɗiri o waɗi ko Allah yamirimo kono o waɗiraali fii yo Allah welto ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
ko misal jonni en golleji heddini fof kadi koni si tawi woni hay ɗiɗo ɓurɗi mawnude yimɓe golluɓe ɗi ɓen teyna fi Allah ɓe golliri Allah naadiɓe yiite sabu ko ɓe ukki yiingo kon e nder golle ɗen en anndi haray golle ko to ko ga itte sikke idan ɗum ɗo yowonan en waaju yowonan en tasakkuye yowonan en ko andirte wondema hara neɗɗo julɗo on simo gollude golle ɗe Allah subhanahu wa taala yamirimo yo gollu wona yo gollirɗe fi jiide yimɓe ɓen wona yo gollirɗe fi mantoɓɓe en anndi yiinotoɗo no jeeya e alamade muɗum si o mantama ɓeyde wakkilare moƴƴa so o ñaama o aybinama e golle ɗen o accita idan ka diina si tawi neɗɗo wayini tun tawi o coobama o ɓeyde wakkilare si tawi o felama o ŋiñama e muɗum tun haray hannde kadi wakkilare ɗen oytoto yo anndu ko omura yi ɗum komin alamati riya jeeya ɗum e alamadeji holluɗi neɗɗo on ko yinotoɗo si tawi ko tumen ɗo manta o ɓeydata wakkilare jowi on ɓe wi arriya'u yusabbibu alfadihata yawma alqiyama ko wiyete yiingo kon wonay sabu neɗɗo wirto yawma alqiyama fa fi sahihayni anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam qal man samma'a samma'a allahu bihi wa man yura'i yura'i llahu bihi nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallama mo waɗi fiyo nane Allah wallay mo ha nane mo waɗi fiyo yi'e Allah wallay mo ha yi'e kono noon haray o mara e konko waɗi ɗon fiyo nane si wona nanede on o mara konko o waɗi fiyo yi'e sina yi'ede on hunde o mara ɓaawo ɗum hannde kadi o jondete ko Allah subahanahu wa taala ko ɗum waɗi sen daari ka deftere o kitabul kaba'ir lil imamu zahabi imo waɗi ka dambugal mayde aranere dambugal fi sirku o yewti ɗon fii ko wiyete yiingo o addi misal muɗum o wi neɗɗo yiinotoɗo misal muɗum no wayi wasi tawi neɗɗo nokki kaaƴe watti ka jiifaji muɗum ma nokki kaaƴe loowi e saaku hum ha heewi tew o wakkiti saaku hum kum o yahi ka makiti o yahi ka marché o jindi nder ton ka yahi goɗɗo no saada o ara o lando prix on ko jilu o terma ha ɓe fotta o naɓa junngo ka saaku o yaltina ɗen kaaƴe ɗon o weeɓi ta yeeso soodowo on o mara ɗon hay hunde si wona jaafinede e jaleede e raɗede ko ɗum o mari ɗon sa yahi ka marché a termi goɗɗo ha on fotti prix a termi ha on fotti prix a naɓi junngo ka nder saakum ma yaltini kaaƴe pellet ko marɗa ɗon ko raɗede jaleede jalkiteede o wi haray ko ɗum ɗo woni misal neɗɗo yiinotoɗo on on tigi mara hay fut ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yeɓota juuɗe fi Allah jolli tuma ngam haray ɗum ɗo no wiima an neɗɗo julɗo on ya ɓeyde wakkilare ɓeyda wattande yila etoɗa laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala golleji maɗa ɗin sabu no golleji ɗin no jeeya e sarti jaɓede golle ɗen al ikhlasu wal ittiba al ikhlas wal ittiba ko ma neɗɗo on laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala o ñentina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder golleji makko ɗi si tawi neɗɗo on golli golle tawi ɗen golle ɗon o laɓɓinanaali Allah subhanahu wa ta'ala e golle ɗen e golle jaɓataake so o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala e golle ɗen kono o ñentinaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder golle ɗen jaɓataake idan sarti jaɓeede golle neɗɗo on ka Allah ko al ikhlas wal ittiba ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala gollugol ko Allah yamiri kon gollira fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmum ɗum eto ñentina nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam jeego on ɓe wi arriya'u sababu maradil qalb ko wiyete yiingo kon ko ɗum wonta sabu ha ɓernde neɗɗo ñawa kono Allah wiide noon subhanahu wa ta'ala ko deftere makko e fi ɓeɗo naafiqiɓe yukhadi'una allaha walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad fazadahum allahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakzibun ko wi naafiqiɓe si ɓe ɗayna Allah ɓe ɗayna yimɓe gomɗinɓe ɓen kono ko haqiqa ɓe ala ɗaynde fena hoore maɓɓe kono noon ɓe annda ko waɗi ko kamɓe wonoyta yawmal qiyama ala joddi ɓe gollintinike ɓe yoɓoytaake ko hombo ɓe janfi ko hoore maɓɓe idan o wino to ɓerɗe maɓɓe nawnaare ko wiyete ko naafiqaaku nawnaare sikke Allah ɓeydaniɓe ko nawnaare ɓeeɗo no wuren ɓe lette muusuɗe sabu ko ɓe laatino ko ɓe fena sabu ko ɓe wi'i ko wona ɗum woni toon idan haray neɗɗo on yo reeno o wattanayla fota o annda wondema kaaɗo diina wona ƴettagol tun piyo nder ton gollira no golliri wo ko ma neɗɗo on annda ko laawi reweteeɗi ɗin fiyo o gollu golle ɗen nafa so golli golle ɗen no golliri wo haray o heɓa pirdi
yo Allah dande en hannde noon e zamanu mo wuuruɗen on no metti wowlude kono ko maɓeede wattadira moƴƴa tentini noon wonɓe dogande diina ɓen par ce que ko ɓe ɗo wolante ko ɓe wolante jaɓa ko ɓe Allah subahanahu wa taala noddi gomɗi ɓe Allah ɓen wattiliɓe ɓen fi diina kan ɓeɗo yo eto mo kala ka hikkori ley kammu ngun o eto o laɓɓina golle makko ɗen fi Allah subahanahu wa taala o anna kun o heɓata kun no winda waali yiini e golle makko ɗen o yiinaaki e golle makko ɗen hatta o heɓa ko Allah windanimo kon o nanini e golle makko ɗen o naninaaki e golle makko ɗen hatta heɓa ko Allah windanimo kon isan wata o wonu kanko neɗɗo on o yeeba golle makko moƴƴe ɗe woni gollude ɗen o yiinoraɗe e yimɓe ɓen o waɗa fiyo nanoɓe nanu mantamo tawa fiituyi heɓo gonngol e junngo yimɓe ɓen par ce que ɓuri heewde konde neɗɗo ne yiinowo no neɗɗo yiino ko ɗaɓɓugol giggol yimɓe ɓen ɗaɓɓugol mantoreji maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko ɗaɓɓi kadi ko goɗɗum ko wonaa ɗon hatti ɗum ko wasila a neɗɗo on golliri fiyo yiɗe o golliri fiyo o mante ɗum ko waɗiri ɗum wonaa fi manteede on wonaa fi yiɗeede on ko fii ko aɗota ɓaaw ɗum ɗon kon en anndi hare ko aɗota ɓaaw ɗum ɗon kon ko fiyo on teɓo keɓal fiyo okkore fiyo teddine ɗum idan haray neɗɗo wattele ɗum haray toɓɓere ɗimmere nde ndarte muɗum nooneji yiingo ngon e yewtiiɗo toɓɓe 6 ɗeɗo fof ko holli en ko honɗum woni e tigi tigi ngoɗo yiingo wiiɗen ara nun ɗum yiingo ngon no woni masibo e hoore julɓe ɓen ɓuri masibo dejjal ɗimmum ɗum yiingo ngon no bonna ɓernde neɗɗo ɓuri ko bonoru weelaandu bonnata wuro dammi tammum ɗum wiiɗe yiingo ngon bonna e golle kala golle ɗe golluɗa yiingo naata nder majje hayso bonnaali golleji ɗi a heddiiɗi kono ɗen golle ɗon kam bonay nayaɓum ɗum yiingo ngon no sansa golle moƴƴe wattale golle bonɗe en addi misal muɗum e oɗo neɗɗo jannguɗo alqur'an neɗɗo waɗa haɓowo ayɓe Allah ɓen e oɗo neɗɗo ittowo sadaka e jawdi muɗum ndin madama o yiinike moƴƴorde wonte bone jowi on wiɗen yiingo ngon addana neɗɗo wirtere yawmal qiyama 6 on wiiɗe yiingo ngon no wona sabu ha neɗɗo on heɓa hoyte kon nawnare naafiqa ko kander ɓernde makko idan arten toɓɓere ɗimmere nden anwa on riya nooneji yiingo ngon ɓe wi arriya'u 10 anwa yiingo no mari toɓɓe 10 nooneji 10 ɗiɗo fof ko yon yiingo kala e gootel ngel neɗɗo waɗi e ɗiɗo yo anndu haray o yiinike awalan arriya'u sarih an yakuna muradu al-abdi ghayra Allah wala yaqsuda illa madha an-nasi fa hadha naw'un min an-nifaqi wal amalu habitun wal iyad billahi ta'ala ranun ɗum ko nde tawata neɗɗo on o faandaki ko faandi ko goɗɗum goo ko wona allahu subhanahu wa ta'ala mo gollude golle yamiɗaɗe julde woni wadde sadaka woni wadde ma ko korka woni horude ma ko defte Allah nde woni janngude ma mo jogii jikru makko mo jantade inde Allah ma hemo waajade kono noon e hoore konko woni wadde ɗin golleji ɗon ka nder ɓernde makko ko ŋaañimo toon haa o immi waɗugol ɗum ɗon wona Allah subhanahu wa ta'ala ko goɗɗum o faala e junngo yimɓe ɓen himo wadde ɗum fii o rewru ɗon o henndo ɗum ɗon idan so tawi ko ɗum ɗo haray o noone e naafiƴiyangal ɗo ko o wiyete arriya ussarih oɗo wiyete yiingo laaɓungo pos ngo jilla e hay pus ɗum ɗo ko no jeeya ɗum e naafiƴiyangal ngal ni bonne kadi golle neɗɗo on yo Allah dandu en ɗum ɗimmum ɗum sirku sara'ir ko wiyete kon sirku ka gundoji sirkon ka gundoji ɓe wi an yakuna qasdul abdi wa muradahu lillah fa ida tala alayhi nnasu nashata fi libada wa zayyanaha sirku sara'ir on oɗo wonnone ɗimmo on ɗo koyo taw neɗɗo on ko faandino e gollugol ngol ko fuɗɗode ko fi Allah fokkitir noon ko faamde makko len tigi tigi ko fiyo Allah weltanamo yoɓamo ko ɗum o nangirno golle ɗen kono e nder gollugol golle ɗen si woodi yimɓe humpitiiɓe himo wadde ɗum siɓe sutiima ma hiɓe nande hito makko ngon o ɓeyday softede makko nden o labina ɗen golle ɗon sabu anndugol makko goɗɗo no jentimo masalan si ko wonɗo e janngude alqur'an tawino kanko ɗum wonno e juulude hara mo janngude kono o labina hito ngon o ala e ñincade o ala waɗɗa e honɗa ko kanko ɗum kono ɓaadama o anndi woɓɓe goo no jentiimo haray ɗo o labinay ɓuri ka wonnooɗo si tawii ɗum ɗo woni haray fokkitoode ne hayso ko fii Allah wonnoo madama o heɓii softeende sabu anndugol woɓɓe no jentiimo o ɓeydi labinde o ɓeydi cuɗude ɗo haray o naadi yingo e nder golle ɗen wiyetee sirku sara'ir sirku on ka gundooji bi mana o kafidi Allah e ka nder
en anndi ɗum no heewi e juulooɓe masalan goɗɗo tawi ko juulooɓe en tunga suudu muɗum no janngirta ɗum noon so addama ko hakkunde jama yo julnu hayto gonnaa gootum on ciɗɗo tangol moƴƴina kadi woɓɓe ɓen so tawi wona ko sownitagol no ɓe janngirta noon ko sownitagol siko feññingol ɓe janngirta noon isan ɗum ɗo woni sirku sarair ko waɗi ɗa ko an tun e Allah tun ko fii hon ɗum haɗi moƴƴina hakkunde ma e Allah tun tawa si ko an tun e Allah tun a waɗa no waruɗa o kono si tawi woni an e yimɓe ɓen ɗon haɗa a moƴƴinayi ha moƴƴa ɗo haɗa julɗo yo darto moƴƴa watta leyla o ñawana hoore makko ɗum ɗo wiyete sirku sarair oɗo woni noone ɗimmo on e nooneji naasiƴa e nooneji fiƴƴingo ngon tammum ɗum ko arriyaul hafiyu arriyaul hafiyu ko an yuklisa al abdu l ibadata lillah fa arafa annasu dhalika famadahuhu fasakana qalbuhu ila dhalika almadh wa manna nafsahu bi an yahmadahu annasu wa yanala ma yuriduhu min addunya وهذا السرور والرغبة في الازدياد من المدح والثناء رياء خفي نوني تم أن بيكون نحن لأبنان الله سبحانه وتعالى ديوانغال وعند يمبي بنون عند دوم بمن تمو si ɓe mantimo ɓernde makko nden deeƴa o welto sabu konko o manta ɗon o yelo ka wonki makko e yimɓe mantumoye o heɓa sabu ɗum konko o faala e aduna o heɓa sabu ɗum won welo welo ɗon e nder rerɗere ɗon ka ɓeydurgol golle ɗen sabu ɓeydugol mantore nden o wi ko wiyete riya um hafiyun ko yiingo suuɗitingo ngo tawata fayda ko anndingo wo ko jommum e Allah subhanahu wa ta'ala ani o golli golle ɗen ka gollugol golle ɗe wadde ihlas kono madama yimɓe ɓe humpitike ɗum ɗon ɓe coobimo e dow ɗum ɗon deeƴere heɓata ko ɓernde makko sabu ɗum ɗon o yiɗa ɓeydanede mantore nden fii yo heɓir sabu ɗum ɗon geɓel e geɓe aduna imma o heɓa poste hum ma o heɓa mbuuɗi ma o heɓa mantede ɗo nandi muɗum isan ɗum ɗo kadi ko noone e nooneji yiingo ngon noone no heɓo ko arriyaul badaniyu yiingo ɓanndu yankowo ngon yiingo ɓanndu yankowo ngon ɓe maaki kama yudhiru isfirara allawni wa sahuba alwajhi liyara annasu annahu sahibu ibada wa kaman yukhfidu sawtahu wa yuta'ati'u ra'sahu riya'an wa summatan liyu'lama annahu khasi'un ghadi'un no toon ko wedde yiingo ɓanndu yankowo yiinolgol e ɓanndu muɗum ɗum ɓe wi masalan neɗɗo mon feññina soyɗugol couleur muɗum on ma ɗum ñuragol yeeso makko ngon fiyo yimɓe ɓe yi'u wondema kanko ɗo dodi ko o ko rewo Allah ni a yaali ko uggini kon a yaali ko heɗi balaje makko ɗen kon ma haray no hogi no koohinkini no faamini wondema haray ɓuri muɗum ala ta kene kono kippintina hito kon kon ɗaatina wowlinkino doyi e kippina hoore muɗum nden ɗum ɗo tan ko faande muɗum ko yiinagol e naninagol fiyo yimɓe ɓe wi he o ko yankinani ɗo Allah he o ko ganndoni a yaalimo a yo ndarde on niƴi on anndi ɗum ɗo fof ko noon e yingoni tawɗe ɗum fi Allah e fiyo yimɓe ɓen mante kala ko Allah subhanahu wa ta'ala wiima ya waɗu waɗu ko Allah wiima kon fi Allah ñentinanelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e konko wiyeɗaa ɗon wata a waɗu ɗum wata a hollu wondema ko a moƴƴo ka kene fiyo yimɓe ɓen cooɓe ɓe mantema so a feƴƴima ka ari e jonde maɓɓe a immi ka yalti on ɗo wiyete arriyaul badani won noon kañum kadi riyaul libasi wa zi no woodi yiingo ɓornateeri e cuɗaari won tawi noon neɗɗo on no yurminkino e ɗaatinkino o waɗa hoore mum mokkuba ka ɓanndu makko ko noon ɗum kan woni ka coñci yiinogol coñci kaman yalbas libasa alzuhud li yuqala zahidun wa man yalbas libasa al ulama li yuqala alimu wa laysa kadalik neɗɗo ƴettugol jooni dolokemo njano dolokaji karama koɓe waɗa miitili molanagi watto ƴetta desare fawa hoore ɗon fiyo wi he o ko gandu ni yin ko wiyete libas e wiya o libas wa zeyi yani e nandintinagol e karama ko ɓen ka ɓornateriji maɓɓe fiyo wi e kanko kadi ko karama kojo fiyo o jonne teddungal fiyo o jonne jooɗande mawde sigaɗen piyi ɗum ɗo kanko noon e yinolgol ka coñci kono noon kañum kadi ɓe wino toon ko wiyete ko riya ul qawl yinolgol konnguɗi yinolgol ka konnguɗi
كمن يحفظ أقوال العلماء واختلاف الفقهاء في مسألتين أو ثلاث فإذا جلس في مجلس افتتحهما ليبين للناس أنه عالم باختلاف الفقهاء ملم بأقوال العلماء. يينغو كونغودي كادي ɓe ko wana on neɗɗo mono hunjo konguɗi karamokoɓe seeɗaji ni ma lurde jomiraɓe fiku en e masala goto ma masala yiɗi ma tati fi tun so joɗike jonde owtira jonde nden siga ɗin fi faminalngol yimɓe ɓen awa kanko haray mo andi lutudira karamokoɓen imo andi konguɗi karamokoɓen ko gando si yo ɗum wi'e makko mante hara haqiqa tan e kowoni heddi nder ton konko luuro hunde ala nder ton isan ɗum ɗo kadi ɓe wi ko noone e yiingo ni ko ɗaɓɓugol tan ibaraji seeɗaji ni ko mantire coobire fiyo wi mo anndi hara o annda wona noon kañum kadi ɓe wi jeɗɗi on arriya'u bil ashabi wa zairina e yiinorgol wondiɓɓe ma yiinora areɓe ka muɗum yiinorgol wondiɓɓe yiinoro aroɓe ka muɗum ɗum ɗon ko hunde nde min woni e seedade e teere mum min woni e muɗum on ɗo moƴƴano no woodi to yimɓe o wi kaman yatakallaf an yazurahu alimun li yuqala zarani alimu lfulani fi beyti no toon woɓɓe goo forcé de situation jokka ɗo karamokojo e annda ɗo lulluɗo force situation fiyo karamokojo on hewtoy ka makko juuroma ka suudu makko fiyowi e ceerno kaari yehi ha ka makko o mantora ɗum ɗo min ko yingo faandi wona fi baraji sonaali simo faalaɓe o korde maɓɓe ka suudu maɓɓe ma fotta maɓɓe laawol jonna ɓe kono forsugol naɓa ɓe haa ka makko fiyo nane kaarijo hewtike makko hay kaari yahay ka on ceerno kaari yahay on docteur kaari yahay ka on oustage kaari yahay ka on alhaji kaari yahay ka on hay ɓen ɗon aray ɗon tawa wona wondema ɓen ɗon ɓe mari haaji argo ka makko wona fi ɓe mari haaji fayda junngo makko ko kanko tun waɗi takalluf ronditi forti situation fiyo ɓe ar ka makko fiyo yimɓe ɓen sikku awa ko kanko e ɓe woni gootum ko kanko e ɓen woni jokkodirɓe ko kanko e ɓen woni annduɓe gootum tawa ko faandi nder ton ko mantede wona goɗɗum wona fi yiɗu ko moƴƴa karama koɓɓe ɗum ɗo kadi no jeeya e noone e yiingo yiinorgol yimɓe moƴƴuɓe ɓen e faameno no jeeya e maɓɓe hara nandi yeeyga nder ton no toon kadi noone jettaɓa on arriya'u bi zammi nafs kaman yuksiru min zammi nafsihi inda annas wa huwa inda nafsihi a'la min zalika li yuqala innahu mutawadi'un no toon noone e yiingo e ŋiñigol hoore muɗum masalan neɗɗo haran mo anndi tigi tigi on niveau mo jogii on o wowla hoore makko sengo ley ɗon o aybina hoore makko yeeso yimɓe ɓen honno woni ko faandi kon wona ittugol bote hoore makko ko na ko yo yimɓe ɓe wi'u ko on tippintinɗo hoore makko mantiramo ko wiyete kon e tippitare tawadu anndi tawadu ko noone e dewal allah subahanahu wa ta'ala no ɗaɓɓiri julɗo on yo won neɗɗo yankiniiɗo yeeso allah subahanahu wa ta'ala yankiniiɗo yeeso yimɓe ɓen fii allah subahanahu wa ta'ala yankinagol makko ngol yeeso yimɓe ɓen wona fii yimɓe ɓen dey koyo o yankinano yimɓe ɓen fii allah o yankino yeeso allah fii allah wona yo yankino yeeso yimɓe ɓen fii yimɓe ɓen idan oɗo kadi ɓe wii wondema haray so tawi woni neɗɗo no ŋaña hoore mum kala yiɗa neɗɗo no heewi ŋiñude hoore mum aybina hoore muɗum tippintina hoore mum yeeso yimɓe ɓen tawa himo anndi himo feƴƴi ɗon ko fiiyo ɓe mantumo ɓe inna ko yankiniiɗo ɗum ɗo kadi ko ella goo noon wono wa kal khatibi ida ujiba bi khutbatihi sa'ala annasa an ra'ihim fiha wa huwa la yuridu an yasma'a minhum naqdan wala taqwiman bal yuridu an yasma'a kalimati almadh والثناء وهذا من دقائق الرياء ɓe wi misal muɗum jooni ka yiinorgol aybingol hoore mum ɗo wono neɗɗo waɗo khutba ma neɗɗo waajotoɗo si tawi o waɗi yewtere haa o gayni tawi himo wela yewtere makko nden himo haawi yewtere makko nden o fottoɗa e goɗɗo jentinoɗo yewtere nde ene honɗum wiɗa nde yewtere mana wiigol mo yimɓe ɓen ko honɗum wiiɗon e komi yewti ɗo kon ko honɗum wiɗon nomi yewtiri ni yewtere nden ko honno yiruɗon nde mana o faandaki hen yo yimɓe ɓen critique mo o faandaki hen yoɓe wurtanmo sifawjirano toon ko honɗum o faandi koyoɓe mantumo ɓe wimo hiya ɗum ɗon nde yewtere no kelɗi konko waɗɗa ɗon mi hewanande siga ɗum ɗon a woli ɗum ɗo ɗum ɗo nder toon ɗum ɗon haade mi wowanande ɗum ko ɗum o faalanande idan o landitorali yimɓe ɓen e nder ko o yewti kon ko honɗum ɓe wi e muɗum si wona fiiyoɓe mantu
ko o yewti kon e no o yewtiri noon e ko o yewti fi mum kon ɓe cooba mo o wi ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri sewde e yiingo ngon nden ɗum ɗo kadi ko noone e yiingo no toon noone e yiingo jeenaɓe on ko mahabbatu tawqiri nnasi lahu yiɗugol yo yimɓe ɓen teddinmo wa huwa an yukhfi ta'atihi wala yuridu an yattali alayha ahad ولكنه إذا التقى بالناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه ويقضوا له هوائجه فإن لم يفعلوا تأثر في نفسه فهذا كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة وهذا من خفايا الرياء قالوا بيكون نتو توا كانكو وصول الدوال مكونغا أنا سمو هوري وصولي سمو جولو وصولي سمو جانغو وصولي kono o faala ko yimɓe anndu ɗum ɗon kono kanko si o fotti yimɓe ɓen haray himo yiɗi yoɓe jaɓɓormo ko wiyete kon albashasha weltanagol mo moosangol mo mawninamo ɓe manta mo fijo ɓe huntanmo yoga haajuji makko si tawi ɓe waɗaani ɗum le o heɓay e toɓɓum kaɓernde makko ɓe mana battinayi e makko ɗum ɗo kadi ko noon e yiinorgol teddungal mana yiinorgol fiyo yimɓe ɓe yiɗɓe yo teddin ɗum haray ɗiɗo ko nooneji yingo gonni haray neɗɗo on no haani wattande ila fota hara o yeebaali gollal makko ngal o eto o heɓa ko wiyete kon ihlas no yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓe wawno noon tawi kamɓe ɓe suuɗayno moƴƴi maɓɓe ɗin wano ɓe suuɗirta noon bonɗi maɓɓe ɗin neɗɗo ñande fof o hewti o darja ɗo hara heɓi wiyete kon ihlas o pottitike yingo tawa so o okkori goɗɗo o suuɗay konko o okki ɗon wano o suuɗirta findo o ɗawimo so o juulima o hoori ma o waɗi goɗɗum go e dewe o suuɗay ɗum wano o suuɗirta so o bonnino goɗɗum tawi harama hulte ɓen annda moƴƴuɓe feƴƴuɓen ko ni ɓe wano kamɓe ɓe suuɗayno moƴƴi maɓɓe ɗin ɓuri ko ɓe suuɗayno ko bonɗi maɓɓe ɗin idan enen kadi ɗen haani ɓeydude wattande ila e zamanu mo wonɗen ɗo on ka nder e ka yaafi nokkeji ɗin fuu tentini enen wonɓe e noddande kaaɗo diina ɓen tentini enen wonɓe e janngude kaaɗo diina ɓen tentini enen wonɓe e joldude ƴawra inno yimɓe ɓe waɗe acce hara eɗen haani ɓeydude wattande no fota rento ɗen wata en gollu golle par ce que kadi mi tentini enen ɗo wona añangol ɗen wona añugol ɗen wona hutagol ɗen par ce que enen ɓuri weeɓitade yeeso yimɓe ɓen ko enen ɓurata welde fiika yanata e ɗum ɗo neɗɗo ni nana ni tun neɗɗo simple tawno si juuli hoori zakki gawta annda fi mum darata ko yeeso yimɓe o heewata yinorde yimɓe ɓen ha soƴƴita kono neɗɗo mo tawi on kanko ñande fof himo daɗi yeeso yimɓe ɓen imma hemo ko radio ma hemo ko télévision ma hemo ko ganngunal ma hemo ko darsu mo jannude mo waajade so wattanani ila yahay ha tawa golleji makko ɗin ko fi yimɓe ɓen wonne wadde wontanamo perdi intoro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandi en ɗum haray inchallah subhanahu wa ta'ala jonde nden taƴodiri seeɗa kono jama o yaapoto ko alhaali wonirnina ɗum ɗon faandude nden haray en yaltikoto joni so tawi no woodi landitotoɓe e nder ko yewta ɗo ko wona lande goɗɗe goɗɗi landitotoɓe e nder ko yewta ɗo kon ko faamaki ma faljitoɓe e nder ko yewta ɗo kon haray newnanen ɓen inchallah subhanahu wa taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nam ustad wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu on weltanama on du'anama batte yewtereji ɗin haray yo Allah subhanahu wa taala on yoɓo ko ɓuuri e moƴƴude sababu haray ɗum ɗo ko yewtere labande nde tawata eɗen hattojine nde ɗo fewdo surtout ko fewdiɗo fewdo ko réseaux sociaux ji ɗi e piiji ɗin fof fewdiɗo en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu men nanayɓe ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude kon hutora inchallah on jarama albarka boy joni musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗon noon e usagen ko maki kon haray kala marɗo landal hara ko yowiti e koko ɓe yewti ɗo haray wonɗon no wawi wadde star 61 ko ɗon étoile 61 e landito e ber ko famali wo inchallah nam ustad are ko goto pe are ka ligne ɗo taho joni muditande on ɗon kene tawi goɗɗo aroyi nam ɓe maketeɓe ɗo Ummou assalamu aleykum waaleykum salam wa barakatuh jam tantina ala toon janta alhamdulillah usayi no jenti on ɗo aw honno landal komi mari ɗo kon ko so tawi neɗɗo horo tenen e alkamisa
wona noon hara ka gollata ɗon e alkamtaje ɗen fof hiɓe weltina golloɓe ɓen e se ñamete wona ɗon noon hara ɗon hangiɗa hoori ɓe landoma noon chaque fois ɓenna an sa ñamete si waɗama jaɓata ñamude joni noon so on tigui inni ɗon no hoori haray est ce que ɗum ɗon woni yiingo e kadi hare ɗafonta kadi alqur'ana nden janga toon fe heferɓe ɓen kadi ɓe landoma wonde go woɓɓe ma ɓe landoma innama kaarijo a yimay woni inna o ko qur'ana woni jangude si tawi ɗum ɗon kadi ko yiingo tawa haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray ɗo neɗɗo on hoorugol ñalɗi hooreteeɗi sunna ɗin si tawi woni haajiya ni haalangol goɗɗo himo hoori masalan jooni o juuri ka goɗɗo o yahii ka goɗɗo on tawi no rewɗi o ñaamuka makko jooni noon so tawi hara to ñaamali adday fikke adday hawre hakkunde maɓɓe ɗo si tawi ko o yewtirimo ɗum ko sabu tun yo oya anndu hara himo hoori ko ɗum haɗi o ñaama wonaa fii yo oya mantumo naa fii yo coobumo wonaa ɗum o faandi toon naa kadi fii yo oya yiɗumo fii himo wadde ɗen golle ɗon ko humpitirimo ɗum ɗon tun kota gacci hen hakkunde maɓɓe ɗon haray bonnata golle makko ɗen innetaake ko yiingo ko wiyete yiingo ngon ko so tawi woni o humpiti goɗɗo ɗe golle imma o waɗa ɗe yeeso makko ma o yeetimo ɗe fii yo on tigi mantirimo golle ɗen fii yo on tigi yiiɗirimo golle ɗen ma fii yo huntanmo haajuji makko goɗɗi goo si sabu ɗen golle ɗon ɗon haray woni yiingo amma si ko wona yeeso heeferaɓɓe ɓe tawata annda dina kan janngugol yeeso maɓɓe ma ɗum waɗugol moƴƴereji go yeeso maɓɓe ɗum ɗo kamɓe ɓe kondira ɗum goɗɗum ɗum bonnanta on tigi par ce que kamɓe ɓe annda ko honɗum ni ɓe yiƴirta goɗɗo fii ɗum ɓe mantata on tigi fii ɗum ɗon donc hara wona ɗum ɗon allah ala kono hara toujours hiɗen wasiyo gooto kala e ɗi golleji tentini o korka sunna par ce que ɗum jooni hannde buyno wadde ɗum yiingo wii e fottay waɗa piiji muye muɗum o tawa toon no hanno moƴƴuɓe feƴƴuɓen sen ndaari ka dambuɗe fii éclase o yewta toon no woodi moƴƴuɓe feƴƴuɓe hari ƴetteno ɓe ñaamete mum ka suudu yaltida e ñaamete on faamene koko soƴƴirata golle mum to ɓeyguro nden sikka himo naɓori soƴƴaari o ƴetta soƴƴaari nde oktira ka laawol o yaha ka golle makko toon kadi o faamino o ñaamino ka suudu fii watta yimɓe ɓen ka suudu e ka golle makko anndu hari mo hoori isan embere wo ko neɗɗo on heɓi feere suuɗugol naafiloji makko ɗin ko embere ni o malira haray koyo on tigi eto si anndanama mo tawi wona fii coobi o faandi na hay fus kono noon koyo eto suuɗa golleji makko moƴƴi ɗin tentinen ɗin naafiloji harano moƴƴal jiya neɗɗo on nam nam aray mi nanaata ko ma innuɗon ko onon min ga no min kamɓe jarama yo Allah windu baraji ɗin ok awa jarama nam haray kala maratuɗo landal no wawi wadde étoile 61 on ustade lan nelanoɗo on nelal kono ɗum ɗon haray yowitake e bayana on ɗo hande mi yettinalngal ɗon so tawi woɓɓe waɗal ɗo haray hatten ɗon ɓay goɗɗo waɗi ɗo kono o yalti ka ligne ganda mi wawi landade ngal ɗon kene nam haray ko woɓɓe goo woni ko landiɗo ɓe inni wonde haray hiɓe jogii boobo haɗa ko boobo jukkuɗo e ga noon boobo on sino jukki woɓe yoɓay boobo on donc haray noon ɓe udditani on ɗon boobo compte joni haray lewru ɓe mbuɗɗi ko yoɓete kon ɓe watte ka compte ton wo joni noon si ɗin ɗon mbuuɗi waalike ɗon haaɗi timmi hitande haɗa ɗi yoni fii ittugol jakka est ce que ɓe duwaɗi ittude jakka ka ko honno ɓe watta ɗon haɗa sabba ɗen karama ko ɓennan ok awa gasi joni goto article liñi ɗo mi udditana oɗo inchallah nam ɓe maketeɓe ɗo Kadiza Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh salamu aleykum saji waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama albarka Allah waɗan on joddel janna alay ko goɗɗo lelilan ɗo wo si tawi woni hara kanko dey hara himo waɗ mo janngude ma mo wadde piihoy goo haray ɗum ɗon no nandanimo wastay hara yingono toon seeɗa wo haray ko honno o duwa wadde fiino ɗum ɗon iwra e makko ɗum ɗon famaki
honno nandiranimo hara yingono toon honno siri ɗum ɗon wo si tawi woni hara womo tañƴini kanko golleji goo ko waɗata mo tañƴini ɗum ɗon harayno ka biko ɓernde makko nden saytani hara so noon waswasunnade mo piihoy goo wastawi hara himo yingono ka golleji makko seeɗa so ko honum wasitoɗon mo ko honno gerdata ɗum ɗon fi no ɗum ɗon iwra e makko on ɗon ko wasila ɗemmo koyo iwka tañƴini ɗon so o golli haray ko yingo masalan siko janngugo ka suudu o tippira hiɓe ngon hara o sowdito anndi no yimmotoɓe masalan jemma juulugol hara ɓe anndina wonɓe ko galle ɓen fof ɓe juulude jemma ma ɗum ko nantete ɗin piiji tigi tigi on ɗon haray koyo eto o suuɗa golle makko moƴƴe ɗen embere makko haysi kadi o waɗi ɗe kene si tawi faandunde alaa ka nder ɓernde makko fiyo yimɓe ɓe mantumo ma fiyo ɓe yiɗumo fii ɗum ɗon ma fiyo ɓe waɗamo goɗɗum fii ɗum ɗon tawi ɗum alaa ka ɓernde makko o waɗi tu yeeso maɓɓe haray si tawi faandunde en alaa toon ko faandunde wona ndaarede naawalgol fu golle ɗen haray bonnata si tawi faandunde en alaa ka nder ɓernde kono ɓuri heewde kon noon si tawi on ti duumike muɗum yahoye haa o watta faandade yimɓe ɓen e muɗum donc haray koyo eto embere o ko waawi waɗde e ɓaawo yimɓe ɓen ko watto kon ɓaawo yimɓe ɓen yo waɗ ɗum haɗa ɗum ɓurimo moƴƴande o mawlo Allah e seytane awo jarama barkallah waɗa on jottere jam assalamu aleykum amin ya rabbi nam ɓe maketeɓe ɗo Abdoullahi Diallo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah on jarama toon on jarama na ala toon sawi no jenti on ɗo alhamdulillah assalamu aleykum Sadiang waaleykum salam wa rahmatullah nala toon alhamdulillah onon goyɗon e jaam min lammarɗo landal ɗum kadi ko yowndiri affaire yingo ngo kenen ɗo oti inna ɗin mi jotto ɗo si fuɗɗi waɗugol ni golle ni inna no waɗirde sabi Allah hara ko ɗon woni faanunde noon ko ɗon woti faala waɗirgo sabi Allah mais haray kenen ɓernde woti min no ɗumannade tun haray fayda min e ɓernde nden kene men ɗumannade moƴƴa haray ɓillan inna ko sabu Allah woni waɗirde mais hara no wayta ɓillan seeɗa si ko hingono e muɗum hara kenen hara lam itti moƴƴa quoi hara lam itti moƴƴa an haɓɓitade min ko sabi Allah woni waɗirde mi hara addi misal ɗen golle ɗon masala no famiro par ce que ɓe walanninande koy ko lanndaka ko joni ko gotum addi misal wonani sa ɗa waɗande goɗɗo goɗɗum ni ɗa wallitade goɗɗo goɗɗum ni anno sa waɗanimo ni o tigi ara bi jarnama mais hara ɗum wela ala weldema moƴƴa quoi hara ala weldema few mais hara joni ɗum ɗon satti seeɗa expliquego seeɗa ɗum ɗon mi fani ko ɗawide ko joni tawi woni sa okkuɗi goɗɗo o mantay ha faydanade ma an tigui e yiingo no woodi no watta hara woni ral noon joni ɗawa jonde mo indirect ɗa wawi jonnude goɗɗo jonnamo innamo jonnanan kaarita yeytamo ko hombo jonnimo to landi kadi fetto taw wolanmo andi ɗon haala yingo ala natude yam ɗon de kadi ko noon sa naɓi ka makko a wallini tawi so ƴettata si a jonni goɗɗo e naɓu jonnoyamo taw o yeeyatamo ko hombo jonnimo fiw innamo naɓu jonnanalan kaari inna ko siɗɗo makko jonnimo fi ɗayɗam ɗomo fi Allah kono noon satti wo o faalaka annda ko hombo jonnimo haray o kima andi ɗo o heɓatano mantira ka isan moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen no waɗano ɗum no woduno e nder saare Madina nden ɓaawo nelaɗo sallllahu alih w sallam julɓe moƴƴuɓe wonɓe toon tawa ɓe ñammina miskinɓe sappo capanɗe temedere haɗa ɓen annda ko hombo woni ɓe ñamminde ko sumade ɓe maayi o andete jaka yo ko kaari wonno okkorde kaari en andi ɗon ɗon ko ɗum woni suuɗgol golle muɗum ɗe enen kadi excédé waggotigal ɗum joni so tawi woni si a jonnaniɗo goɗɗo masalan ka fulawaji moɗon to a addi ɓe no kaari no neldi men waɗi ɗum ɗum ɗo jonnu goɗɗo naɓa jonnaɓe hara jaɓa innata ɓe wulu ko mbo addi few ɗo haala ala natade toon sakko yingo ukko noon jarama yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude allahuma amin nam harelan uɗitande ɓeɗo hikkiɓe ɗo ɓe maka allo a jaynalo toon janto alhamdulillah nam assalamu aleykum station waaleykum salam min no fala ɗo landade kono naka affaire yiingo kaka fi salligiɗo e paykun fi paykun ɗo heɓu kun duuɓi sappo e ɗiɗi joni noon kun juulay e kun jangga e qur'anu timmuɗo
joni noon imo yani heli junngo makko ngon junngo ngon hannde no maha iwandema ka ley narki haa ka hoore kolloye fayda ko hoore kolloye koye yaltiki joni noon ɗo ndiyannayo meemu joni noon ko junngo ñaamo ngon kadi joni noon haray falta yo juulu yo janngo Qur'an timmo ɗon kono waata meemo ndiyanna ngara konno men on tigi gerdata ɗon donc ɗo waawi so tawi ɓay ko payko on tigi ɗo waawi addude ndiyam loota noon mo tere selluɗe ɗen naam wallo mo salli wala kono wonemo lootande mo doyi haɗa ndiyan mais man ko innata ɓuuɓa kon kon looti tere selluɗe ɗen haa gasi naam ɓuɓɓi noon junngo mooɗon ngon haa fiɗɗo ngo haa ngo yoora maskon e hoore ko maha kon o juula ɗum hara julde makko ne no waawi sellude hay soko makko baka noon o warata ma ɗum so tawi ɗum noon fof fotata ɓanna noon mo hayre o tamo ɗon o juula mo wawi tamade mo tamaade ƴetta Qur'an jannga kadi ok ko anndi ko kolloye hoore hoye koye yaltiti hoore hoye koye hay newre nden ɗon yaltita hay hunde mum yaltita ɗo wawi maskude hoore ko maha kon maskon hoore ɗon ko kunni tun fi anni holɗugol anniye wona lowtugol ko maskugol anni maskugol ngol no maskirton hoore nden noon ko noon warroton ɗum ngon wicce ngo hango yoora maskon e hoore banɗo bawde lowtan ɗoma ko selli kon non ɗon kadi somo waawi tamagol kadi min ekkindinima ɗon kadi o ekkindinama mo waawi kondinde ka tamagol kadi juula nawata ko ɗon waawi ɓannandema kaw tamo o juula janngo ngo mo wawi tamade ƴetta Qur'an noon kadi te wata salligade ok Qur'an laaɓuɗo ne Qur'an timmuɗo ɓay ko woni janngude ɗum tamade ƴetta ɗum kadi na Allah on jarama ara Allah hokkum baraji ɗum on jarama fota noon fi yingo ngon min nani min Allah newnan min hutorgol yo Allah newnana kala naam haray mi udditaniɓe numéro mum sakkitoriɗo ko 33 60 assalamu aleykum no sakkitori ko 3365 assalamu aleykum ɓeɗo aray no wedditino ɓesa wedditana ɓeɗo naam ɓe maketeɓe ɗo Kadisa assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum ustaz naam assalamu aleykum wa aleykum salam ustaz en yalti kaliñi ɗo a joni habɓe seeɗa siɓe yaltay siɓe natitay kadi wayno yalti kaliñi na musidɓe julɓe tedduɓe haray ustaz en lignon coupi haray ɗen habbade ɓe seeɗa kadi inchallahu ndaren haray woɓɓe no wadde star 61 mi sikki ara ɓe waɗay woni ɓe waɗita kadi par ce que ɓe naatay ɓe yalta kadi ɓe naata ɓe yalta kadi ka question ji si woti waɗinde wotere yo habbo ɗon ha tour makko on yona par ce que so watti laabi ɗiɗi haray o yalta ka ligne kadi hallan yiide ɗo ɓe ɗiɗo ɓen ɗon chaque fois haray minute ɓe naata après ɓe yalta kadi haray ko ɓe waɗunde wotere inchallah usasen seeno ndaare tawi ligne on jaɓa eɓe sento kadi inchallah haray noon min yewtiri noon haran wejjitali ka bayanaji haray ɗi ka YouTube kadi haray bayanaji kadi wondude e naforuji buyno ka YouTube ton haray on wejjitali yahugol kadi visita ka YouTube ton e ka Facebook kadi ka lawol kisal haray ka inchallah haray naforuji no heɓade ton moƴƴe e darsuji kadi haray karamokoɓe meɗen no waɗande en kadi darsuji ka Facebook ton ɗe haray kadi jentagol ɗi tun hino ɓeydita moƴƴa haray yettallah subahana taala on e oɗo nema ko nemini en ɗo ɗe so ɓe noon haray a jotto ka maɗa jentoɗa seehuɓe hara ko towa alluje jentagol ɓen ɗon tun ɓeytata buy saabu nan ɗon kadi ko nema molanaɗo ɓayɗen andi hari ara noon avant ɗum ɗo ko kara han surtout wona sonnaɓe ɓen yahata jooɗo hakkude seehuɓe tedduɓe hara no wadde darsuji haray ko so tawi waɗama a réussirama e kasetiji ɗum ɗon guera ha hendoɗa e joni noon alhamdulillah ya jooɗoto jentoɗa direct haraɗa jenti ɗon e ñande mo Allah addi e haren ɗon kadi ko nema molanaka haren tori ka Allah subhanahu wa ta'ala on
yalla renan en karamakoɓe men ɓe fof hiwaɓe ayna hayni daɓe ɓengure maɓɓe nde julɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓuttinana en leydi men ndi danda engrais toon amina ya rabbi tabintina enen kadi ka dina meɗen okka en battane moƴƴo amina ya rabbi nam haray ɗen habbi ɗo usage en daara so tawi hara ɓe naatita e ɗo ɓe gayni to ɗo koko lannini fayida kono joni habboɗen ɓe seeɗa inchallah nam usta assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah aɗa o yafoto ɗo menen courant on gaaba réseau on ba fof no perturbe ɗenani haray waɗen 15 minutes ɗo joni lande suftude ɗen ara wawa joɗirde hande hara nayo fermon ni to radio o awa gasi hita gonno kuppude sa joni awa ɓe wonnoɓe landade ɗo ara ɓen ɗo yo gayni to haray men accita on ɗo inchallah no waɗen 15 minutes ɗum wa yer ko heeƴi ɗo bo ok awa gasi joni nam Khadija assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah usayno jenti aray faalaɓe wadde question ji ɗin fof no wawi wadde star 61 on kene assalamu aleykum oustaz waaleykum salam wa rahmatullah on jarama albarka batte e yewtere nden haray ko wasiye woni ɗaɓɓirɗe on wonande neɗɗo hoorowo e sunnaji ɗi wano tenen e alkamsa e kon hara o tigi himo yaha wontida kenen e yimɓe heferaɓen hara hiɓe janngida joni noon so tawi himo hoori kenen hara himo jeeni himo faaleɓe hay yewtude himo hoori fi wata ɓe innimmo kenen ɓe na hara hunduko makko kono luuɓude wata ɓe sikku e hara hunduko kon ko noon wayi ko luuɓuɗo ba haray ko ɓuri kon nde mo wonda e maɓɓe e alkamisaji ɗen haray kanko neɗɗo on himo hoori kono o hala eɓe yewtude himo hoori mais haray sowde kala hino waɗa ka ɓernde makko yomi yewtuɓe miɗo hoori taɓe sikku hara hunduko an kon ko ni wayi haray ko honɗum wasiyoto ɗon on ɗon neɗɗo haray ɗon tam lanto ɓe wullitiki e makko ndemo hunduko makko no luuɓude sa ɓe wullitaki no ɓe wullitaki joni tant que ɓe wullitaki yonti fanko ɗon ok tawi no yehi joni noon konko to ɗon hara sayi kala ɗum hino ara e makko ɗum ɗon haray hino naati ɗon e hay hunde no miijo on anndi ko wiyete miijo kono ɗum ɗon wallinte ɗum an on ti tant que waɗaali hunde nde wolale ma o waɗaali rana ella joni tant que ɓe wullitaki kamɓe ɓe inni harema lorrude ɓe ko yo deƴƴo ɗon so tawi noon yehi ha ɓe wulliti kon tuma hoose yeeto ɓe ɗon sabu on ko hunɗum kono madama ɓe wullitaki ara ɗum noon yo deƴƴu ɗon ok awa on jarama albarka yalla waɗa joddi aljanna amin amin assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ok lan uditande ɓe ɗo ɓe makiteɓe ɗo Mamadou assalamu aleykum waaleykum salam ala toon janta alhamdulillah usaje no jenti no minen ko weltanagol tun usaje ɗo na landal hunde men mari yalla yeɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude amin kadi jarama onon kadi nam usaye aray ko ɓe ɗo wonno ko waɗi ɗo haray liste haray lanni yalla ni ɓe si joni haray ko wasitoɗe en jama on e hoore yewtere ko yewta kon fou koyen ɓeydu wakkilare nden ɗum ɗo yewtiraka fiwata goɗɗo gollu ko yewtira ko fiyo onti gollu golle ko wowi gollude kon eto waɗaɗe fi Allah subhanahu wa ta'ala wono wirɗon nane ni ka réseau sociaux ji hannde buy no yiɗi e yaltitugol e muɗum woɓɓe yahay jooɗo ka maktabuji muɗum yaltina maktabu muɗum on yewta hollito ɗum ɗon fof haray na hunde ɗaɓɓade noon si on tino fara nafde jama on wawa yewtude tun hara na ha o hollito bal hayso image makko o wawi ɗum kasude waɗa hara image makko yalta wiɗo ngo wona nanede hawka ha inde nden fii tun e jama on heɓo nafoora nden tigi tigi on harana fii yo ande mantere umbre moƴƴude embere wodo ko on tigi eti suuɗi golle mum moƴƴe ɗen fiyo ɗe woni fi Allah subhanahu wa ta'ala ko embere ɗum ɗon o mala noone wono en tigi etori fiyo yiino o golla golle ɗen fiyo yimɓe ɓen andumo fiyo yimɓe mantumo fiyo yimɓe yiɗumo yo anndu hara ko embere ɗum o yeeɓi golle makko ɗen hara ɗen tolo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuki en gollugol golleji meɗen ɗi waɗaɗe fi Allah subhanahu wa ta'ala o arsika en ñentingol nolaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam embere wo ko wattende dina meɗen kan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nam usaye waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aray on jarama on weltanama foto yo Allah subhanahu wa ta'ala on weltana on hara min salmini ɓe guure nde fof toon
haray ɗo men habduyi on inchallahu yeeso kadi inchallah amin assalamu aleykum warahmatullah nam musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗen ni haray ko ɗo hannde kadi wonɗen hattude ka radio lawol kisal ɗo haran fof weltanama on du'anama batte accitugol golleji mon ɗin ara jento ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandu en yiingo yo Allah subhanahu wa ta'ala on newinan en wawgol margol golle men ɗen ha hewto en ko kanko subhanahu wa ta'ala on sabuna ɗen andi haray golle ɗen e sattude haray ko margol ɗe ɓuri sattude margol ɗe ha hewto en mo kanko rabbul ibadi on haray ko ɗum ɗon ɓuri sattude hiɗen andi noon nela sallah sallam no maaki ko honɗum woni perdi ko golluɗo ɗo ha ɗuuɗi yehi lahara tawa on ɗon ko yaadi kon hara malgré ko golli kon fof hara himo waɗi goɗɗo ma himo yinori o yaha tawa hunde o ala subhanallah yo Allah dandu en sikkude gayni hara gaynale yo Allah reeno en hiwa ayna pottintina en cheytani pottina cheytani e meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke e meɗo waɗa barke e ɓengure men ɗen hisinan en fof meɗen hisina leydi men ɗin kadi haɗan fof weltanama on du'anama nomi inniri noon haɗan wejjitade visité gol ka YouTube lawol kisal e ka Facebook lawol kisal e ka lawol kisal telegram sonnaɓe e ka do'iɓe fof haray on fof ɗon weltana e ɗon du'anama siɓɓe julɓe tedduɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala hokku en walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal